Babinsa di wilayah apabila ada perkembangan atau situasi yang menonjol agar segera dilaporkan. Komandan, di desa binaan saya, Desa Alur 2, Kecamatan Langsabaro, ada seorang janda tua yang bernama Ibu Ngadinem, pekerjaan 6 bulan, rumah sudah tidak layak huni dan sengnya sudah pada bocor. Kalau hujan, kebanjiran, mohon komandan apabila ada bantuan sudi kiranya direhab. Terima kasih komandan. Kebetulan kita akan melaksanakan ulang tahun TNI yang ke-75. Jadi ada program karya bakti rehab rumah. Jadi nanti kita sama-sama kita mengecek lokasi rumah. Assalamualaikum. Jadi saya dapat laporan dari Pak Babinsa, bahasanya rumah ibu kalau banjir hujan tergenang karena posisinya rendah. Betul itu, Bu? Iya Pak, ya banjir, ada kebocoran. Oke Bu, itu aja. Tadi saya udah ngecek rumah ibu, ya kan. Kondisi ibu memang perlu dibantu, ya. Saya permisi dulu. Mudah-mudahan dengan izin Allah mungkin bisa direhab nanti besok apa besoknya lagi saya kerjakan. Ya, terima kasih banyak ya Pak. Ya, Saya mohon ya. ya Allah. Dapat bantuan saya Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, ini Babinsanya juga nanti Iya. ya Pak, ya, yang bangun, Terima ya. kasih banyak ya Pak ya. Ya Bu ya, saya izin dulu Pak ya. Ya Pak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah ya Allah. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just open up, don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're. Terima kasih kepada Bapak TNI yang telah membantu rumah saya ini yang dulunya kebanjiran dan kebocoran. Sekarang udah layak saya pakai, udah saya menikmati sekeluarga saya. Semoga semakin jaya dan merakyat.